Mukama w'itasimu mnonga ninkwakira erisoba orwakashatu okwezi kwa kashatu 2019 ekicweka ky'erizoba ntuza kushoma Matayo 16 omushorongo ogwi 13 okuzagwa 20. Ninkwakira izina kuribakanya Rose Rwankore mpwerirwe atwekyereze tushabe. Mukama Ruhanga tatitwe omwana n'omwoyo rukwera ntukusima ntukwebasa ntukwekitindisa Ruhanga witu ori ushemire ori ushikirire niwe Ruhanga otahinduka niwe Ruhanga oyine amaani goona niwe Ruhanga oyine obushobozi bwona niwe ori ahiguru mu ntebe yawe notegeka oyewe ekitindisa ebiro byona eby'amagara gitu twashaba mu izina rya Mukama witu Yesu Kristo, amina. Katurebeye ekicweka kitu Matayo 16 kutandikira omushorongo gwa 13. Matayo 16 okutandikira omushorongo gwa 13. Petero kwamya ku Yesu ari Kristo. Yesu kuyashire omuchanga cha Kaisera Filipi yabuza abeegi bati bita abantu bagira ngo nyowe omwana w'omuntu ndyoha. Bamugira bati bamwe nibagira ngu ori Yohana Omubatizi, abandi bagira ngu ori Eliya, kandi abandi ngu ori Yeremiya nari ori omwe ahari banabi. Yababuuza ati mbwenu shimwe mugira ngu mboha? Simoni Petero yamugarukamu ati ori Kristo mwana wa Ruhanga ohurire. Yesu yamugarukamu ati oyine omugisha Simoni mwine Yohana, ahabw'okuba omubiri n'eshagama tibyo byakushururira ekyo kureka Tata ori omu iguru. Kandi nimbagambira nti ori omuri Petero nanye ndyayombeka ekanisa yanje, orukiro oru n'amarembo g'okuzimu tigarigibaasa. Ndyakuha ebishumurizo by'obukama bw'omu iguru. Ekyorubaho omu nsi kyona kiryabaho omu iguru, n'ekyorukora omu nsi kyona kiryakorwa omu iguru. Bwanyuma yayehanangiriza abeegi be kutagira obu bakigambira ari Kristo. Ekicweka kitu kyagarukiraho. Ekyokwegamu kurugirira omu bibeesu yabire nakora n'omu byabire nagamba, abantu bakaba nibareeba ngu tumuntu wa butosha. Abingi bakaba nibateekateeka ngu n'omwe ahari banabi ab'omu ndagaano eyiira. Kwonka Simoni Petero akashururwa ku Yesu ari Kristo omwana wa Ruhanga twaba nitushoma omushorongo gwa 16. N'omubunaku obu abantu bingi nibamanya Yesu ah'iguru, tibarikumwetegereza ngu n'omujuni w'ensi owizire kutucungura. Omuntu orikwakiira omushana akiikiriza Yesu kutegeka omutima gwe niwe arikubaasa kukyetegereza. Yesu akabehanangiriza arikwehanangiriza abeegi be kugira ngu hatagira obu bakigambira ku ari Kristo, akuba kandi ayenda ngu omuntu weena ayetungire okushukurwa kwe atakagendera aha bandi. Omuntu kwaba nagendera aha kwikiriza kw'abandi narishuka abagenzi be abatarikumanya gye Yesu. Kwonka kwayihirira omutima gwe yikiriza Yesu kuba omujuni we, okwikiriza kwe kuba kuhamire. Katushabe. Yesu Kristo omwana wa Ruhanga, nitukusiima ahabwa ebigambo ebi. Nitukushaba ngu oyimusi okwikiriza kwitu kuhamire kimwe. Yesu nitukushaba ngu tukumanye, ikiriza z'omu mitima yitu, ikiriza kutujuna ayi Mukama. Yugura amisho gitu ag'omwoyo n'ag'omubiri tukwetegereze tukumanye. Twashaba omu izina Yesu Kristo Mukama witu. Amen.